Hai manaze ting higima I awang riamle na mai kapai ke jing kai kumchang na jang kai kana kamai ting higigu Zeme mansa Zeme kone hai mna hangya paugai deradli Northeast State Assam Dima Hasau District Haflongge kuki chipai me mina hangte sen me surrender te wang dele je sali man sa pogai bachai suize mina hangte set kuki chipai me nam kyang na Kuki Tribal Union KTU में असम राइफल मुगु केम सरकारी बगेन दिमा साउथ डिस्ट्रिक्ट हाफलोंगे पनुइरुन ने असम राइफल मुसोगे सरेंडर ते वंगदले जसली जाय आई में मिना हंगते सेन में कुकी ट्राइबल यूनियन KTU सिपाई में सरेंडर ते वंग में बोजे कुकी सिपाई मरोगे पनुइ राइदु सिया जाय क्लोलो रमगे तेरोजे क्लाक सियाम रमदागे रंगकांग हारोजे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बमकान सुबि क्यांग नादले जे कचले जाय आई में मिना हंगते सेन में सरेंडर ते वंग में बोने सजे तिंकिया पनुइ लेजे कुकी गु सिपाई Kuki Revolutionary Army KRA ge bambam ko le jaga chule les du pni khaga dise sia be pap zigna pang peze KTU ge tati betting kum ge na pni du rogai ko le jaga chule jai Kuki Tribal Union KTU sipai mrameze Kuki me bam like Assam Manipur Nagaland Dima South District Karbi Anglong District Ibram ge bam kang ke le jasale jai pni je sipai roge du pung pe chamdai bi zigna Kuki mena du pni hange tax ma du pe sob du gale jaga chule les du pni ne klolo gate je tax subscription aigumbrame zirbam district gedu haroje bam college sale za ipo chpai je pung pakailu bchange pni je mine du training pe rahange gaje bam zigene Nagaland ge te je NSN IM da ge pni je wang hnalu je Naga NSN IM ne pni du training du pe college ka chele za I me min hangte set Haflong Dima Hasau district ge surrender te wang me boje chuna Haflong go police station ge pni go procedure je ta te rahange pe ge ne le je ka chele Zai Nagaland Congress Party mine saja Nagaland go BJP zai Indiaram go BJP ma Nagam go political issue Nagam go kakle betara meze peje te wang changla hange pnui graga zai pnui longge ma duka ningbe ga khole je ka chule ai je sam sara hange the best statement pebza Nagaland go Congress spokesperson and party in charge Ajoy Kumar ne dam takai dele je ka chule zai Congress party leader ne saja Naga peace agreement je tingkum changla je kremie kumge sign te weni kole je duka chule Nagaland ge BJP me bambe zai Indiaram ge BJP me bambe Naga political issue Nagam go ka kleb je telem chirai ra hanga ningmak je kagane BJP mena peje Indiaram ge ruling je dui bam ra hangne pnui longge karning kole je duka chule zai ka pai ke hji ke chom tingkum changna je kremni kumge Naga me India me dagane Nagam go gdei pe pen chira hange peace agreement sign te bitinge India go Prime Minister Narendra Modi ne saje Nagam go solution gdei pe pen chira bje mate ta dei ka chebes du krasa lei je sale zai Nagaland go Congress party leader Dr. Ajoy Kumar ne saja teti beting kum changna je kai ket kum gedu Naga solution pewang ra bata je ma dungo pe magli gum je hanai kum changna je kai kana gedu agum gara hange hanum lei je ka chele India go government jai BJP government me Naga solution Nagam go gdei pe pera ba hange magne Nagam je jai Naga NSN IM je tei ta te lo je jai pni je ngagai ne pe je Nagaland ge BJP me ne pe je duwang kam ra ba hange ne chunaria pni je support te gara ba hange ne Naga solution do pe ma je bam de lei je du ka chele zai Nagaland Congress party go chief K Teri ne saja chuna pa ngaun chi chek tele India go center me Nagam go solution Naga political issues je ma do ten chi ra hange je ngau family je ka chele Zai FIFA ne India go football team je international game tara hange ban te ni bichange India ram go sport ministry ne AFC ge India me peje tara hange FIFA je request je ki kyam sam pe gai dele je kachule zating kumrek ta se jaming yu changa ge ge history rai lang bete je India go football team AIFF me je FIFA ne ban te je rai lang brei le je kachule zai All India Football Federation AIFF me je FIFA ne suspend te mak soge zai ban te mak soge Kerala go mpui mi football team Gokulam Kerala women team boze Uzbekistan ge AFC Cup Women Club Championship ntara hange wangchang di ko dele je ka chule za Indiaram Gokulam Kerala women football team boze Uzbekistan ge Iran me je kapai ke jing kai ke chom kum chang na jang kai ka nama ge ntara ko dele je ka chule ka ne FIFA ne AIFF All India Football Federation me je suspend te je international game tara bgene ban te ni bizigene chuna Uzbekistan ge India women football team me boze Iran me boze ntara bje peting je te ga dai ni le je ka chule
Aigena na mai kapai ke huzing kai kumchang na jang kai kra kamai ting higiu Zeme man saloi gai dele pigani me jang kingani mle ni je to dele